Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parlo Kasumari polling center angkang Koilamati hithi ruipen kichu Dulmia hithi along market modernization improvement program mate MMIPS kimpen hithi RJ kapache lar lapen kepa mipon thumucho jia phan chitia chiklo niphai kriner keparni adap porphai kep aporpen Assam Deputy Speaker Bukajan MLA Dr. Numal Momin lapen nilip MSC pobicharong pia tumari dengpen hithi kimi ahem tikim Japan long e kisompon India that Prime Minister Narendra Modi kacharipon BJP sarkar artaning kam sirkep so se kipleng lapen Assam along Chief Minister Himanta Biswa Sarma Assam state along BJP sarkar kachari artaning kam troxy so se kipleng lo Lasong si Karbi Anglong district along CEM Dr. Piliram Longhang kachari sarkar artaning kam trox so se pleng det tanglo lapen non ke Karbi Anglong district ta ason kachingthur RG nangchilar bom wang bom si Tovar me hemso RCC de long pen chenglok rong rup along kido araratum sai kachuti kia sonamu chojor cholana warsai kini kilong ponjia phan matha ponsi sarkar pen warsai pipon lo MMIPS scheme pen market complex ki kim kirang kipang chengjia phan Assam Deputy Speaker Bokajan LAC MLA Dr. Numal Momin lapen nilip MSC pobitharang piatum arideng pensi long e ki somajai mek deng ponthulo Lasona Meilong Karbiang Autonomous Council EM Mukut Mahanta MS Koilamati Leons Kongchundang Mohan Singh Teron Nilip BJP Mondol Amipu Bapuram Teron Koilamati Area SGB Lawrence Teron GB Singh Rongpi Jaliram Longhang Lapen Kaprek Kithik Dingatum Chitongdu Nilip MSC Pobitharong Pipen Lam Theke Jaike Nilip Constituency Non Mili MSC Anghoi Ingli Dundat Pen Lapen Karbi Anglong District BJP sarkar rangdet pen PC ason kachelar nang plek bom lopusi ninje pon school lo residential school lo itu bijun dan danglok tatuk kowe free lo dak bagi lasila so school lo kan sama itu proposal ki piateng pen ini to manang kilo lapen la so school ta men non prabjin pen non pena abdi kang bol so tender notice na tum theklongji tender dulu blotang te contractor tum tender jobun ko lapen alang tum phan jong si kam setel alo protang te prabjin pen la so construction se tame cheng pon la si 6 crore 42 lakhs pen labang so school tum sanction bang along la si kini na tum theklong la Koilamati market di jor tulang phan itum besen adim itum awiret aposi market ongdong ara tum bangke lason sai tiki bonghom apen lason korokjang phong mohata puelo apen juri he nempu he la hai khiti sai tiki gitlem do Koilamati ha waralong Bedet Cap Hospital Degrum RCC delong Sinunijan Penchoki hola BBDC tovar KGBV Arlo Sumar Residential School Arlong Rupat Boundary Wall Auditorium Hall Penchenglok RJ Pachelar Ponthek Longlo Puta Dr. Momin Pen Ninje Ponthu MLA के लिए बुरी है इतना न्यूज़ की तुम्हें कितने देखे नहीं कि तुम्हें नीचे जो कि रंग तक तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मैं इनोवेट करी है ना सर I am giving full concentration for the development of our constituency सर नीले हमसी तो 2018-19 পৰা যে PMBY ইনকমপ্লিট কৰা বেছি আছে এটো বিষয় আপুনি কি ক'ব এটা কি আছে মই এমএসি লগত কথা পাতো যেটা ইনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট কৰিব হলে যদি মই আপুনি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱা কোনবা যদি মানুহ তাত ইনভলভ আছে মই তো অলৰেডি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱা বিলাকৰ ভিডিঅ' কৈছো যে এফআইআৰ লজ কৰক যোনে কাম কৰিছে এৰেষ্ট কৰক ইনষ্ট্ৰাকচন অলৰেডি I think 1 to FIR is already filed, so action will be very soon. কোনো দুখীয়া মানুহক অন্যায় কৰে সি বিজেপিৰে হওক বা বেলেগ দলৰে হওক বা কোনোবা অফিচাৰে হওক উন্নত দলৰে Koilamati pen Samson Pilapen Chokiola pen Sanjit Ko Karbi Anglong Live